Smis Agnes Rennie, agus mi yn ras de cariche y fwd yn dwras. Ha mi ffyddoch an y balagawsing, agus ha sy'n an y tysfian sgide wras oeroch gawsing. Hosich yn dwras, hosich opyd yn dwras, am y cyrtsin gymchor mw gra, ffochyn chymigol a siach bliona, fiws fasgedwch bliona nish. Hoshi hiad cónrach agus machas sin chai búin stúdi a chud a chos. Agus rhain múin sin rhain topad fór an bhí rámsach amach déine carm in a bhí leib ha úras a chrúach agus ferran bhí a cheannach leis a cháirsnach. Agus an uair sin an dávílas a cóg chai an dúras istéachach mar úras. Agus san an uair sin at dávílas a cóg agus dávílas a seach saonach chai in díad op a dhéanú an uair sin son ceannach an oireach. Agus is an déileach dávílas a seach chai a ferran I cheannach son a cháirsnach. San gysirhálach san ha chuldaine head a bhí sás an op a nuras a bhí sás fa hóisicha. Ha van a vasas is a bhúin stúdi an thoiseach. Agus huair sin cúteach tránach rannach an náisiúnta le oficat liesochaí. Agus fa sin go má fémol son spelach. Agus chuteach sin in éine vasas is a bhúin stúdi. Le tíadach déanamh an opad fallá go lá le seit an a bhí tot an opad cruúchaí a bheith sin a dúirt. Fa sin tris nóir sin continue gopad ac einach tíadach an opad a bheith sin hín déanú go sirhálach. Agus fochain oireach go cheannach go hoficail an dávílas a seach ha noireach edviadarí le bord a ha giléad sirhálach. Nis hilig a bord ha féinach in gopad a chanil manager acin. Agus mar son ché sé mór stúdi a ha a bhí nóra go túr rí stúdig opad an dúrais fó lá go lá. Ha díis lánúne ha sé pástúne a ha gopad opad rianach, agus ha díis le pástúne a ha gopad leib ha project a ha gynne hen a bhéineach a glis a chóirle. Agus ha sin an nóra rí ha bhí camal scutal an an nóirú, agus ha jatsan an nóra rí ha inad a chóirstach a hacin a sin déanú gan a chóirle. Agus mar son ché sé op éime a ha gan a scíide agus hacíolach go sin tíisele a hanúpad. Ha sin is as an na tóir tí for seoirseach an gopad. Agus ha sin drásta a chuir sin cin rútan smú a bhil sin as fallá go lá gur é inéad a chóirstechaí man gan amich mi. Ha cúteach tí gan inéine ha gopad lá híteachcin sé rinsir tí ha gopad a leib in áineoch. Agus han opad sin a bhí máach fémór ha gach cúte gopad cónlaí croisteadan, cónlaí chlán scále, agus cónlaí luchtúris. Agus sin a bhí gar ríide fémol son bhaid mar ha gopad cóirí ha búgan na vasasa sé siopad seo tíad mórs, hu go léana skillan sin a hanig gopad gan an nóras. Ha ofic a lacin a ha páit tro immert réaltas son a bhí leudach a carbon. Agus ha sin is as an a ganna trí projectin go maithaid noch táiseach fér mar rinsir acin tún tóra op a leib na scáirtin, sinú amsach fémal ha sin fallachcin, a cha cúteach a bhí sás an nópad cruúcha maracacin, agus ha na maracacin sin son ha áte hort go muinte a scíide a ha fás lúsan, is mesan, agus ha sinne tolador tron na növers, tron jaunri, man ha stúhána son a réich, ba sin nuamsach ma hanúri, agus ha programmele gan sin go bhíánam leonas, fa hiad sé an heachúne chai, agus cha magaríideh. Ha féime a stú, ha daine an ha geor is stúás, agus ha sin féchcin gil sin go mór cí an steachri sé siopad a he cystéri vina ghéanamh. Agus ha rúnad acin, cúteach a ha gopad go mór fá hú hí rianach
op het krachtje doch. Ní sé sin fi an na pníomh rút an hatla dúirt fá lá go lá.